mu biganiro binyuraho indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro Mucyo Tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva, ikaze ryura rihorana. Muri Mata umwaka w'1912 mu ijoro ryo kuwa 14 rishyira 15 nibwo humvikanye urusaku mu nyanja Atlantique rw'abantu bageraga mu 2200. Byanga bikunda abantu bari bakeneye ubufasha. Ni nyuma y'uko icyifuzo cya White Star Line yari imaze kukigeraho ibifashijwemo na kampani ebyiri, Wolf ndetse na Harland. Ibi byose byabereye mu mujyi wa Belfast, aho ni muri Irlande y'Amajyaruguru. Byanga bikunda buri kimwe ukoze muri iyi si kigira ingaruka mbi cyangwa ingaruka nziza muri iyi si. Dore ahanga White Star Line kuntu yari imeze, yasabaga ibindi bigo cyangwa se yingingaga amakampani kuyikorera ubwato maze yikishyura. Iki kigo cya White Star Line cy'Abongereza cyumvaga muri make nta kintu cyakinanira muri iyi si ya rema. Iki kigo cya White Star Line muri make cyumvaga nta kintu cyakinanira muri iyi si ya rema, niba ari uko cyari gishinzwe ingendo zo mu mazi. Gusa nyine bwari ubwato bwabo ndi twita ngo n'ubw'igikoko. Gusa kino kigo cya White Star Line hari ibyo kibagiwe nubwo cyakoreshaga buno bwato. Abagabo babiri cyangwa se zino kampani ebyiri, Wolf ndetse na Harland, yibagiwe ko atari Imana. Nyuma White Star Line kino kigo isi yaragishutse maze kijyaho kiravuga ngo n'Imana ubwayo ntiyarohamisha ubu bwato. Uyu mushinga iki kigo cya White Star Line cy'Abongereza cyari kize kuri uyu mushinga ku buryo bushoboka. Niyo mpamvu cyifashishije Harland ndetse na Wolf kugira ngo bagikorere ubwato bw'akataraboneka, ubwato bw'igitangaza. Gusa ariko bino bigo bibiri, Harland ndetse na Wolf, barimo gukora buno bwato hari icyo birengagije icyubahiro cy'Imana, ahubwo hajemo agasuzuguro gateye ubwoba. Gusa uno mushinga ukimara gushyirwa mu bikorwa, ikigo cya White Star Line cy'Abongereza cyahise kishyura bano bagabo bahita batangira gukora ubwato. Nyuma bahita bashyikirizwa ubwato bwabo. Bakimara gushyikirizwa buno bwato, White Star Line kino kigo cyahagaza hirengera n'ababosi bacyo barangije baravuga bati ubu nibwo bwato bwa mbere kuri iyi si. Iri jambo White Star Line kino kigo cyavuze ngo n'Imana ubwayo ntabwo yarohamisha buno bwato bwari RMS Titanic cyangwa se RMS Titanic. Byahise biba ijambo rikomeye kuri isi ya rurema. Kola subscribe kuri Kingdom JBTV. Wamaze kumva ko namaze kuguha n'ikaze mu kiganiro cya Kingdom JBTV, Mucyo Tubona, RMS cyangwa se RMS Titanic. Ubu n'ubwato bwatangiye kubakwa mu mwaka w'1912 butangira mu mujyi wa Belfast. Ahanga akaba yari muri Irlande y'Amajyaruguru. Ubwato bukaba bwari ubwa White Star Line, kikaba ari ikigo cy'Abongereza. Ubwato bukaba bwarahagurutse ku itariki 10 Mata mu mwaka w'1912, bukaba bwaravaga mu mujyi wa Southampton, aho ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwato bukaba ari ubwo mu bwoko bwa passenger liner. Ubwato bukaba bwaratwaraga abantu. Ubwato bwavaga mu mujyi wa Southampton bwerekeza i New York City, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nkwibutse ko ubwato bwanyuraga mu nyanja Atlantique. Ubwato ukimara kugera mu nyanja Atlantique mo hagati bwahuye n'ikibuye kinini cyitwa iceberg. Ubwato bukimara guhura nacyo bwahise bukigonga maze ibishashi biraturika buhita bucikamo kabiri. Ibi ngibi byabaga mu ijoro ryo kuwa 14 rishyira 15 mwaka w'1912. Ubwato bukimara gucikamo kabiri, ibi ngibi ntabwo bumvaga ko byabaho.
iki kigo cyitwa Walter Line cyahise kibaza ibibaye, kiravuga kiti ibi ni ibiki none umwuka byaramwiye. Ariko ibi ngibi ntabwo byari byo kwibazwaho, babifashe nk'ari impanuka. Uribuka none ubwato abantu bari baburimo abantu basaga 2200. Aba bantu bose bararuhamye, ariko nyuma haje gukurwamo abantu 700 ari bo bakiri bazima. Baza ngo abandi bagiye he? Abantu 1500 barapfuye. Gusa ibi byari igihombo gikomeye cyo mu ngendo zo mu mazi. Reka nizere ko ukomeje kudutega amatwi. Iyi ni Kingdom JBTV, naho ngiye nitwa Bonviva. Turi mu kiganiro umucyo tubona. Wamaze gukanda subscribe none nkubwira ibisigazwa byabonetse. RMS Titanic cyangwa se Royal Mail Ship Titanic, ubu ni ubwato bwapimaga uburebure bungana na metero 269. Ni mu gihe ubugari bwabwo bwapimaga metero 28. Uburemere bwo byari toni 46,000. Abakozi babwo ndetse n'abagenzi bari baburimo bageraga hafi mu 2224. Runo rugendo ubwato bwakoraga rwari rwo rwa mbere, nibwo ubwato bwari buhagurutse Royal Mail Ship Titanic, ubwato bw'igitangaza, ubwato bw'akataraboneka, ubwato bwari igikoko, ubwato bwari bwarakozwe ari bwo buribure kuri iki rurema, nta n'ubundi bwari bwakorwa bungana nabwo. Bwari ubwato nyirabwo Walter Line yivugiye ku mugaragaro, aravuga ati n'Imana ubwayo ntabwo yabusenya cyangwa se ngo ibuhangare, ntabwo bwakwigera burahama. Buri kimwe cyose cyari kiri muri ubu bwato. Ubu bwato buva Southampton ntabwo bwongeye kuhagaruka ukundi, bwagiye bugiye, nta nubwo bwageze iyo bujya. Muri rusange kino kigo cya Walter Line cy'Abongereza cyari cyaravuze ko ubwato ari ubwato butazibira, ariko buno bwato bwarohamye ku mwanya wa mbere butari bwanagera iyo bujya. Ibi ngibi ni nabyo byateje impinduka mu mategeko y'umutekano w'ingendo zo mu mazi. Dore noneho ibisigazwa byabonetse. Habonetse ibisigazwa bigera mu 1985 byari biri mu nyanja Atlantique ku butumburuke bungana na metero zirenga 3800. Gusa noneho reka mbikwibutse neza, ubwato bwa Titanic bwagurutse cyangwa se bwatangiye urugendo mu mwaka w'1912 ku itariki 10 mu kwezi kwa kane, burohama ku itariki 14 n'ubu ni mu kwezi kwa kane umwaka w'1912. Bino birumvikana ko ubwato bwamaze iminsi 4 mu mazi, buracyari mu rugendo. Mu ijoro ryo kuwa 14 rishyira 15 nibwo byamenyekanye ko ubwato bwa Royal Mail Ship Titanic bwarohamye. Ngayo nguko nuko byagenze. Edward Smith uyakaba ari we captain wari uyoboye buno bwato ku ruhande rw'iburyo. Gusa n'ubundi buno bwato bujya kurohama, Captain Edward Smith yakiriwe ubutumwa bumuburira ko mu mazi n'ubundi barimo harimo ibibuye binini by'urubura. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Kingdom JBTV, naho ngiye nitwa Bonviva. Hasigaye Imana iduhana umugisha. Mu biganiro binyuraho, indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV, naho ngiye nitwa Bonviva. Ikaze ryurarihorana.